guztientzat Zarauzko Eraztun Berde Urdinaren ekimena da. Azken urteetan, hainbat hobekuntza egin dira pertsona guztien irisgarritasuna bermatzeko. Eraztun Berde Urdina Zarautzen sortu dugun egitura berde bat da. Gure herriaren ekosistema desberdinak biltzen ditu eta helburu nagusia da ekosistema hauek zaintzea eta konserbatzea. Orain garatzen ari garen proiektu honen helburua da pertsona guztientzako irisgarria izatea gure Eraztun Berde Urdina. Irisgarritasunaren proiektu hau Eraztun Berde Urdineko bi espazioan zentratu dugu, Vistalegre parkean eta Inurritzan. Alde batetikan panelak egokitu ditugu, altueraz jaitsi ditugu, behatokiak ere egokitu egin behar izan ditugu, fisikoki, baina edukien aldetik ere panelen informazioa pertsona guztiengana irisgarria izateko, aplikazio bat sortu dugu, guztiz irisgarria dana. Horretarako, paneletan QR-ak jarrita daude eta hortik sar daiteke zuzenean aplikazioan. La experiencia de disfrutar de estos dos entornos maravillosos con estas soluciones de accesibilidad es increíble. O sea, a través de la aplicación pues puedes seguir la información de los puntos de interés, situarte dónde están. Ongi etorri Vistalegre parkera. Sarrera nagusi honetatik hasita, ibilbide zirkular bat proposatzen dizugu. Desde la oficina de turismo es como toda la cadena de accesibilidad, ¿no? Ves el folleto en braille con la información y que aparte que está en vista, entonces súper inclusivo. Luego en el mapa relieve pues ya te haces una composición del espacio con el autorrelieve. Y luego una vez aquí, pues con el acompañamiento de la aplicación que puedes escucharlo con tu propio lector de pantalla o con la voz que te ofrece la propia aplicación, pues puedes seguir cada punto de interés. Y luego en Vistalegre estás conectando con la atmósfera, ¿no? O sea, es un entorno maravilloso que se oye, se siente, se respira, se huele. Sin duda es una experiencia sensorial que se disfruta con todos los sentidos. Inurritzako ibilbidea oso polita da, lagunekin egoteko eta paseotxo bat emateko gurpildun aurkiarekin egokia da. Ez dago aldaparik eta ez dut izan arazorik egiteko, orduan gomendatzen zaituztet egiteko eta deskubritzeko batez ere. Aplikazioa deskargatzeko EBU app Zarautz idatzi Google Play edo App Store plataformetan eta gozatu ibilbideaz.